sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kani pagayam tayo aleya. Ngamsakbay na, makablaawan pay man dagiti sumaganad. Shout out kani Ma'am Teresita Pascua Cabe dita Hong Kong. Hello mat kani Ma'am Mayan Sabado. Kastamatan kani Ma'am Rachel Di Guzman. Shout out kano kadagiti duwa nga anak na ada Ariana Josel kani Jonchel. Shout out mat kani Ma'am Agripina Lazaro di Tabarin at taga San Ramon Malig Isabela. Hello mat kani Ma'am Dalyasat. Makablaawan matlaang ni Ma'am Marites Rasote di Tadamam at taga Pangasinan. Shout out mat kani Ma'am Claricel Berbo di ta Hong Kong. Hello mat kani Ma'am Aida Tabay kani Ma'am Patricia Sanchez. Agyaman kami unay iti kanayon nga ingkay panagdangdangag. Intay man nga rod sublian abasaan ti surat ni pagayam tayo aleya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ilingad na kumalatan itinagan aleya. 5 atawan kami mat idin nga agayan ayat ka ni Castro idi nagdesisyon kami nga agkasar. Iso na laeng ta civil laeng ta isumat laeng ti kabaalan mi. Awan may bagak iti asawak ta nasingpet nadungo managayat ken responsable nga asawa. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Happy birthday ba kahit? Thank you, Lakay. Nasapa ka nagawid ita, Wala, tamo ka birthday mita, bakit? Ada ginatang ko akig para ken ka. Apay agim matang kapailaan ngamin iti cake. Paboritong ti cake sana ya? Chocolate flavor da ita. Unang, isopay kit di ang naggastusam. O kilaan kanyak taggastos no para mo't iti aya-ayatag nga asawa. Kasano nga rod ang makaurnong tano kastalaang. Makaurnong talatamat Ta santa nga inaldo agumatang iti cake. Maminsan laang mo't iti makatawan ta maminsan ka laang mo't iti makatawan nga birthday. Sa bagay. Mangala ka nga rodin iti pag-slice iti cake. Taramanan taman ti cake aginatang mo. Wala. Mabit lang bakit? Ay danumpay gayam, mangala ka matlaang. Di mo kaya ti Diyos? Danum latan lakay. Amangan nga min no kumaro manen ti an nayak no uminumak manen iti Diyos. O sige, mabit lang nga rod ta manghalak iti danom kan pang-slice, bakit? Italaang manan nga imay ka dito'y balay, friend. When tabi si Ahmed iti trabaho, friend. Sa bagay, kasta talaga no adda trabaho ti tunggal maysa. Saan akas idi agad-adal tayo, nga adu ti oras nga agja-jamming tayo. Ay, wala. Ayun gayam, kumusta kayo matan nga kinilakay mo? Ay, katkas iti sigod lat tamat, friend. Nadungulat ta kadiken ka nga aging gaita? Wun, awan nagbaliw, friend. Sweet, loving, and caring lat tamat nila kayo ko. Ay kat nasaya at ano kasta, awan pagsakitan ti ulom. Pudno la unay, friend. Ay, syakmat nga ta. Kaano mat nga ta amaamamok ni Mr. Right ko? Niglan akalugaran tayo ngay. Agdat-daton dayjay kan saan ayan? Wan, saan ko akursunada ni Glenn, friend? Taapay mo't, friend. Adang mo't itsura ni Glenn, Nasingpot ka no pay dayjay. No girlfriend since birth. No bilang taklunam. Awan to ti pagapaan nyo nga ex na no kwa. Anya? Agab-abang mitgayam daliyakin kastraw. Wala ta isumo nga rod ti kaya da kabagays. Dakkel ti balay mo.
Apay adi mo ida pag naiden ditaw. Sayang matipagabang da. Imbes nga ibayad da iti abang, urnungan da kit di kuma. Ay nadya kun kayat ti agsao. Baka amuda mutin adwa Adda mutin panunot da. Ay unay kan kabagays. Anak mulat ta dagijay. Ay basta. Na, apay basta. Ay nalakaken ka ti agsao. Tadi mo amuno anyat marikrik nak ita. Apay, anyat marikrik nam itaya. Adda ka din nasakit kan ka. Ibagamlaang no adda ta itaray da ka adagos iti ospital no kwa. Ay dinak man pilosopo na kasta. Talaga dinak mawatan. Pagka pinakpay mo ngamin akabagais, tapno mayat ti turong ti palagsarita ta. Adda mo na pudot adanom di tatirmos. Makaamo kamutin ang agtimplay ti kapim. Adda mo tinapay di tano kayat mag. Okay ka laang ka di? Apay adi ka matagtagarila kay. Ay, awanan pagtrabahwak bakit? Ni, apay nga awanan. Awanan tanay katak mo tan. Anya, angam apay. Iti anya agapuan na ikat ka manen iti trabahom kastro. Ay, diyak mo kadagidya at tao. Nalaing da agpabasol. Apay nga min aya. Anya kano ti basol mo. Di mong salud-sudan nun niya. Basta adda. Adda ka di inaramid mo adakas. Awan mo. Kat, apay nga rod nga inikat da ka iti trabahom. Kan apay ako nam analaing da nga agpabasol. Diyak nga rodam mo. Mala. Santo na pagsaritaan ti may papaniti da itabanag. Tad adalaang agsakit tinakam ko kadagidya at tao. Sige. Ito sarmukit din ti kanenta, tani. Mabisina kon. Amangan no adda amom amabali na pagtrabahuan, friend. Apay, nag-resign kan iti trabaho? Saan, friend? Saan asyak tagbirbiro? Asino? Nilakay ko. Adamot trabaho na, saan ka di? Awanin ata na ikat manan, friend. Ni, apay anaikat, friend? Ay, jakman amo iti dayja a tao. Tunggal ag saludsuda, kat di namit ibaga no anyat makagapuan na ikat iti trabaho na. Di tan pagsaritaan kun kuna na akanayon. Di agbak to si Romanan. Ay, kapilitan No adakit di amum amabalin a pag-applyan dita. Isarek mo ko manila kay ko. Awan nga min hiring iti pagtrab-trabahwak itakot. Iti kumpanya nga ayan ti kasinsin ko. Hiring da kano iti sorter kan delivery rider. Adamat motor nila kay mo, saan ka di? Adda, friend. Ibagam at ag-apply iti ayan ti kasinsin ko. Isend ko ti link ti Facebook account na ken ka. Tas ikan ti mangi message ken ko na. Sige, friend. Kat itapay laang. Agyaman akon ken ka. Bareng maawat manin nila kay ko iti kunam akumpanya. Kumusta ngay? Naawat ka kadimot laang itinagaplayam lakay? Wan bakit? At damot lang ang pagtrabaho. Agsingsingpot ka nga minon ichay, Wan bakit? Danag mo na ya. Say-saya atom ti trabahom, tanarigat no maikat ka manen. Wan bakit? Kasta talaga taramidag. Very good. Saan ta makaurnong no kanayon ang maikat ka iti trabahom? Kaano amang rugi ka ngay? Inton lunes mat karon ko na ni boss ko. Aginana ka nga rod inton bigat, tapno napiksa ka nga agtrabaho inton lunes. Wan. Ay wan. Adda ka di trabaho inton bigat bakit? Adda Domingo ti day off ko ita alawas. O sige. Siyak nga rodon ti mangilaba kadagiti murang ta. Maala, adda kan ka dayta. Ilabam latta ti kabailam nga ilaba. No adda mabati, ilabak to inton day off ko. Para ken ka bakit? Anya manan ta naka-paper bag nga inyawid mo lakay. Para ken ka kunak lang arudan. Wen, amok a para kanyak. Ngam anya nga minday taaya. Manungal daw mula ang iti trabahom. Ita, adda-adagos pasarabom para kanyak. Siyempre Siyak pa iti kunam. Kasta ti panagayat ko ken ka bakit? Mariknaklat tamot nga ayaten nak. Nga uray awan itid mo a regalo kanyak. Mala, awatam kit din. Para ken ka talaga daytoy.
Anyaman nga minan daytoy aya. Lukatam takitaam noon niya. Ni, relo? Wen. Kan adda pa'y bangbangluan na yun na. Nagustom ka di ti regalo ken ka. Wala kay, nagpintas ti relo. Magustuak ti kulay na. Siyempre Pinilik da ita para ken ka. Agyamanak iti regalong para kanya. Ngam inton sumaruno, uray di kan mangted iti kakastoy. Kwarta latan ti ited mo, tapno adda mainayon iti urnong ta. Amaw no anya ti damag ko kabagays. Anyaman daytan anadamag mo kabagays. Naikat kanuman gaya mo ni Castro iti sigod at trabaho na. Aya. Dayta ti pudno kabagays. Isugaya ba sa bali man ti trabaho na ita? Anya ti trabaho na aya. Delivery rider iti may sa asikat akumpanya ti manugang mo kabagays. No kasta. Delivery rider gaya man, daya Castro. Apay akaguram launay ti manugang mo aya. Jakman mo. Basta mariknak akagurgurak daya tao. Ken may sa. Di mo man sang kaibaga dayta, manugang adayta. Awan mo't dakis nga inaramid na ken ka Di mo kumamot gurain dya tao kabagays. Uray si kamot No gurain da katipadam a taong awan mo't gapgapuna agsakit mo't tinakam mo. Wow! Nagpintas matan tarilong, friend. Daytoy. Regalo ni Castro daytoy kanyak, friend. Talaga ama nagregalo ti asawam, friend. Awanan makunakkan kwa na. Nako nampay, friend. In-order na reta iti online, when no? Dayta ti jakon sinaludsod, friend. Magustuak ti disenyo ti rilong, friend. Sa ludsudom tuman nila kay mo, tagumatangak man mat iti kasta arilo. Sige, saludsodok to no agang with, friend. Ada ngamin trabaho na itakat. Bagaan nak to, wan? One friend, i-message kan to no anya ti ibaga na. Ayun gayam. Anya nga minan tayo ko na mga umay mo buludan, friend. Jay man laptop mo, friend. No di mo pa'y usaran An-anwam ti laptop, friend. At dala ko mai-edit ko a report. Nalubat samat tanday, jay. Masapol nga i-charge mo no buludam. Awan parikot dita, friend. Siya kunti makaamo amang i-charge. Anniversary ta intun Lunes, bakit? Kat, anya ko maita no anniversary talakay. Ilibre ka ba na Ag-celebrate ta. Manganta man na iti paborito ma restaurant. Awan kwartata. Nangina nga tati makanijay. Adda kwartak. Pangalaam ko maiti kwartam. Kat kaititid mo laang matisweldom kanya. Ag-sideline nakmanan bakit? Anya sideline manen dayta. Basta, adda sideline ko bakit? Sakti makaamoy ti kwarta agastusan ta intun anniversary ta. Adda ko makayat ko nga ibaga kang ka, friend. Anya dayta, friend. Isuna laang atakas lamadanagan ha. Anya nga min dayta, aya. Apay ako nam amadanagan ka. May papaniti anya ti ibagam kanya. Maipapan kinila kay mo, friend. Ay sus, makapadanag ka man. Apay nila kay ko. Anya tinapasama kan ko na. Adda nga min inaramid na. Ibagakan ka. Ngam pangaasim tadi mo ibagbagakin nila kay mo, asyak tinangidanon kang ka. Maikarim ka di mo ibagbaga, friend. Ay, uwan, friend. Sikreto tala ang adwa. Agtatakaw kanumat nila kay mo, friend. Anya? Tinakaw na kanu ti kwarta dagiti katrabahuan na. Saan lang aday ta? Mangipuspuslit kanupay iti parcel. Di yu kumamat basta pabasulan ti asawak, friend. Amangan mat no suspetsada laang dayta. Saan, friend? Adda kano ebidensyada. Anya? Dayta ti indanon ti kasinsin ko kanyak, friend. Isu abagbagaam nila kay mo. Tani, nakababain ti kasjeng aramiden na.
Pudno ka di tinangag ko asayang gusang April balasang ka. Anya dayjay na namila. Ngagtatakaw ka nun ni Castro nga asawa ti anak ko agay yamaw. Ha? Ay, kuha na. Amok nga damaw. Iso asi ka tinagsalud-sudak. Sigurado nga men asaan nga agpudno ni Leia kanyak. Ta isakit na launay di asawa na. Wan, pudno tinadamag yu. Ha? Kunak tumot. Agtatakaw at talaga day di at tao. Jak amo, no asino tinakadamagan nyo iti dayta. Ngam kitaan nyo tadiyo is istoryaan ti manugang yu iti sabali a tao nana. Depende Panunutin nyo ang manugang yu latta dayjay. Imbes nga imarmaritis yo, bagbagaan nyo kitdi. Tulungan nyo nga agbalbaliw, takasla anak yu matlaangan dayjay. Confirm, kabagays. Tiyan niya kabagays. Ni ka di Castro amanugang mo manay tidakda kamataw. Wan, kabagays. Confirm nga agtatakaw day di at tao. Ah, Ang mga nuinton madamdama, kaday tantumanan nga ugali na ti pakaikatan na iti trabaho na. kay Awan matkit day, istorya aklaang kan ka, tapno amumot ti mapaspasamak iti biyag ti kaanakam. imbes nga imarmaritis mo, bagbagaam kid di kabagays. Biddo tinaramid na, ngam di mo karkarwan nga ibabain. Uri kahurguram ni Castro. Asawa lat taday jay ti anak mo. Kastala ka na yun mo ti bagbagam kanyak, makauma ka mo Teodor. No sikat ti adday ti posisyon ni Castro. Maragsakan ka nga tamat, no kasta ti aramiden ti katugangam ken ka. Ha? Bad news bakit? Naikat ka manan iti trabaho, kasta ka di. Ha? Ni, kasanuan na mo bakit? Kasano? Kat kastamat nga min akanayon. Tunggal adda bad news mo, kat naikat ka iti trabaho. Ha? Amom ka di nga adda indanon ta kanyak. Anya day ta bakit? Agtatakaw ka kano. Anya? Nakababain, Castro. Diyak laing pagarup a panagtakaw ngayam ti sideline nga ibagbagam kanyak. Ha? Ay, kwa, bakit? Kahit ko lang mat nga ipaay dagiti masapsapol mo. Kahit ko tagbalin a responsable nga asawa. No nagtaod mo't laang ititakaw tititad mo kanyak. Uray di kan mangtad. Sa anak a materialistik a babae. Amom dayta. Bakit? Agbalbaliw kan, Castro. Panunutom kumamat ti masakbayan ti agbalinto nga anak ta. Ha? Ni, anya ti kahit mo asawan bakit? Masikog ka ka di. Wan, nagpa-check upak itay. Katdo ang bulan ng tininawa. Agpaiso? Agbalin ako nga ama, bakit? Wan, ngam... Makapawan ganas matikas na nga aramid mo, Castro. Saan laang aday ta? Nakababain pa'y. Dito yak man pa'y dagos mo, friend. Apay, nagapa kayo kinilakay mo? Saan mat, friend? Ngam nasakit tinakam ko kankwana. Naikat manin iti trabaho na. Kasta nga rod ti na istorya ti kasinsin ko itay. Kaasi kano iji office da, ta pinagsasawan ti boss da. Kasanumot nga min kat nagturad nga agtakaw. Wen nga rod Ngam ipadas mulat ta abagbagaan, friend. Mamati ak nga adapay pagbaliwan ti asawam. Nga ta. Awan kastay ipadas mo Asawam latamat dayjay, friend. Wan matkit di Kasaritak to, friend. Ngam saan pa'y nga ita. Napudot pa'y laang ti ulok kan kwa na. Ang mga nuadda pa'y dakas ang maisawang kuno ko. Ay katun dayawon ka iti day ta apangedeng mo, friend. Pagkalmaan pa'y nga rutirik na, sapay masikop ka, madino mais-stress ka. Oh, apay asim murot ka dito dagos ti gayam ko, Castro. Pangaasim ta agawit ta kuman, bakit? Ikarik nga agbalbaliw akon. Ikan na kumapay ti may sagon daway. Diyak lagit ti kabailan no panawan da. Nakababain ti kastangar aram ita.
Amok day ta bakit? Among matlagayam. Api nga aramid ang pailaang. Diyak man mo. Diyak mat nga rod maliklikan. Oray ko nakadya ko naramidan. Maaramid ko matlata. Castro. Angam, ikarig bakit? Agbalbaliw akon. Promise. Basta ikan naklaang iti may sa agundaway. Saan ko nasayangan day ta? Agbalin kan nga ama. Iso apang nga asim ka di at isardeng munti pa nagtaktakaw mo. Wan bakit? Ikarig, saanan ang maulit tinapasamak? Ikarig atak ti agbaliw para kada kayo iti anak ta. Pinakawan mo matgaya man ti asawam, Leia. Wan ata asawak lang tamat ni Castro nanang. Kasanaw no ulitin naman nun. Nagsarita kamin may papan iti day ta abanag nanang. No ulitin naman nun. Talaga ang panawakon. Namati ka ba't iti asawam, idi ko na nga agbalbaliw. Wan gaputa amok akabailan na ti agbalbaliw. Para kada kami iti agbalinto nga anak mi nanang. Anak kiyaw ko nam. Wan nanang, nukasta. Masikog ka nanak ko. Wan nanang, lalakay wano babae. Saan mi pa'y nga amo nanang? No kayat yu, di kadwaandak inton Lunes. Inton Lunes nga minti prenatal check-up ko. Hello, friend. Hello, adda ka din nila kay mo dita balayo? Adda, friend. Apay ka di? Adala ko na barbecue kan balot? Adda, friend. Madama nga agidis display. Agurdorak man nga rod, friend. Tay sigud mutla ang agat-gatangak kada kayo. O sige, friend. Umay mo alaan dito, wano i-deliver mi dita. Numabalin kat ipa-deliver mo ko ma dito'y balay, friend. Awan nga min oras ko ama panditayan nyo. O sige, friend. Mabiit lang nga rod tayo sagana kung ti order mo. I-deliver mi iti anak ko inton madamdama. Agyaman aklaunay, friend. Awan anyaman na, friend. Urayom labiitan ta i-deliver mi inton madamdama. Nasayat mo ta nakaumay kayo nanang. Na Uncle Chudor ngay. Sumarununto ka no, anak ka. Manmanupay magayam ti simbang put abisi tayo. Nasaba pa'y ngamin nanang. Adda kayo matgayam mananang. Wan. Ti apok ngay. Adda kin ni Mercy nanang. Ay bagaman kin ni Mercy. Tayo may na dito iti apok. Tasyak mo ti mga aware. Adda day ti salas nanang. Mapan kayo laangan ijay. At damot lang merienda ijay, numabisin kayo. Sigay, tagdiretso ak nga rudan ijay. Panawan kayo pa'y dito. Sige lang, nanang. Lakay. Kasarsarita na kamutan ni nanang. Wan nga rod bakit? Kahit asawan day ta, saan na ko nakagura ti inam? Nalabit akas na lakay. Ay gayam, damamangkan papangay. Makaumay da ka di? On the way da ka nun, bakit? Ne, isudan sabutan ti simbangpad. Ala, sabtem nga rudan ida. Isurum ti pagparadaan da. Kalpasan na. Ibagam nga agdiretso da iti unag. Ta agmerienda da pa eh. Wan, bakit? Maragsa ka na ka makakita adakilin tinagbaliwan ti asawam kanakan. Pudno launay day ta, uncle. Oray ni nanang mo. Nakita ka kasarsarita na nila kay mo itay. Nadlaw ko matlaang day ta, uncle. Panagkunakit na kaamiris mat ni nanang ita. Taadamot tin apo na. Wan nga rod kanakan. Apo mo't lagayam ti agas tigura na. Ay wan, pagtrab-trabahuan nga ni Castro ita. Agnegnegosyo, uncle. Busy nga aglako-lako iti kumkumporme. Bukas ta, saan nga rodan na nag-apply iti kumpanya? Saanan, uncle? Kay kayat naman ti aglako iti barbecue kan balot. Dakil siguro ti ganansya na ah. Sakto laang mat, uncle.
Kan sigon kan ko na, may mayat ka no ti agla ko, taadda oras na kada kami iti anak na. Mayat mo't kiditag negosyo kanakan, tapos mo ti bagim. Kan amom no maluglugi kan wano saan. Saan lang nga dayta? Kukwambay ti oras mo. Ayun pudno launay day ta, Uncle Tudor. Bakay, umay kayo damangan tayo. Uncle Chador, sumango kayo mo ni tilamisaan, tagigiddan tayo namangan. Wala kay, umayan. Uncle, mangan tayo pa eh. Ituloy tayo to ti agistorya, kalpasan ti panangan tayo. Kaasi ti Apo nakita ken napanagnakakmet ti panagbaliw ti asawak. Pagyamanak launay ta nakaamiris daytoy ket saan asina tinagtungpalan ti relasyon mi nga agasawa. Saan laeng adayta? Kamaudyanan na nasaya at matlaangan ti pannakilangan ti inak ken kuana. Saanen akas idi nga oray agsangsango da ket saan da nga agsarsarita. Aging galaangan ditoy Miss F, toy pagayam mo, Leia. Ken ka pagayam, Leia. Dayawak ti kinaanos ken kinasingpet mo. Nagbalin ka nga ulidan nga asawa. Uray no nagbidot nila kay mo, saan mo abinaybayan. Kang runaan iti amin, saan mo akinonsinti ti biddot nga aramid na. Tinulungam a mangilintag iti killo nga aramid na. Ketkas na kunam iti surat mo, nagbalbaliw matan nilakay mo. Sapay la kumangarod ta agtultuloy ti kinaragsak ti pamilyayo. Alakastan pagayam Leia, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Charlotte, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iting kay panagdangag.